Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadinday ta, layo? Si mangpet kakadin manipod abroad? Siyempre, friend. Oy no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaundaya panawan. Oy, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Oy, magpaikan ka, taadan pamilyam. Ay, awan mo't ngamin mga asawa kanyak. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki o babae? Oy, siyempre ti lalaki. Oy, babae ak nga rod. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputa nagpintasak, Grace. Kulaklakot no asino a babae itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Ay, agpada talaan a loka-loka. Sana ka loka-loka. Umay kayo kitin. Tay-tay pa anak kasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo kit din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din na business firm mo, darling? Yes, darling. Ada umay makitransak kanyak, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to dyan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagiddan ta amangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknam. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak kan panagayat ta iti tunggal maysa. Ay, Loka. Nakitak nga danapan alalaki iti dagos mo. Di mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunak ija tao. Adamat kayam ka no asawa na. Si kay tatilugi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinkwana. Dayta nga ron ti pakasuro na. Amok la ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? Iso amade, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan God, sika. Kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkit-kitaan na kanya. Taapay ak kwarta kapag kitkita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagatan nga iti agkakanat. Intun saan ko ang may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman ta makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itod na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakenkwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adina kanto isukat. Panagkunak katar-aramidat mo't amin, mami. Adangamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adan to pa kailawanan na.
Anya ti aramidem. No aramidon na dayta kanyak. Jak lakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailaw-anan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo tinakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no saan ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapantay ijoy. Di mo ko na ngayon kaag-display di restobar. Ay, si Kamat. Itala nga agpakadwaat ken ka, di nakpay kadwaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay ka tarigat kan ginawan. Abay, agasawa ta. Uy, urean niya ditan basta kaduan nak amapan ijeres to bar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto ba? Italangay may dito eh. Kung nga paiso, big time lakit di ta. Masapul ang masukit ko day tabak nang. Asan ako ma? Adda ka nun asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano dak iti kinabak nang na. Intan Serbian ida. Sa payag na matipanangkita kanyak ti bakla kadwa na. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panuod mo. Mabanak iti ayan ti lalaki, tas ikamat jay bakla. Areglado, Sara. Sige, asit gantay da. Maring adda magunod da pagsayaatan kanakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikanak man iti Black Label Canadian Whiskey. Ay, awan kasta rito Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ikan na kami iti amom amayan. Okay, sikati matungpad. Inlak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ka. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Uy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuwagaya. Awagan nak kumalay iti Leon. Agayam tanwan. Areglado, Leo. Anya ka diti order you, sir? Ha? Daytoy kaduak ti agurder. Ta jak amun anya ti kayat na. Insurot na klaeng dito eh. Kasta ka di, sir. Ni jak agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang mat anak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito, sir. Di nakbakit kita, tadi ka mat umay dito, Ngam siyak. Adat ilalabas ko di tapasdek yun. Saan tala siguro ang nagrana itiruar ti pasdek? Iso adi ka nakit-kita. Saan ka na yun adi taas si ti pasdek yun ti pagpagnaak, sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga agawid, Leo? Nagbit kamot anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na bartak ka. Agawid tan. Saan ka ding addain iti asidig amabalin a pagdagusan? Adamat, Leo. Kukamat lang kakin ko pa iti resto bar. Mabalin kaya tulungan. Ama pa niti may sakara iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siya Oy, ada iti parking lot. Kaya't mo asawan. Umiyan ka pa'y kadagiti may sa akwarto itiin, Leo? Ay nagayam, diyak kabaalan nga agmaneho no nabartek ka. Sabagay, amangan no madisgrasya ka pa'y. Itaman pa yakas ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. San samat anasaya at impluensya ni Leo kan ka.
Saan ka mo tasigo da papa ni Resto Bar? Pinagusto ka lang mati awis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasayat nga itdanti ka na yun nga ipapan iti Resto Bar. Saan mo ta ka na yun, darling? Sapay ko darling. Saan kumapay ang maulit day ta nga ipapan nyo iti Resto Bar? Sigod kat masapsapan ni daddy mga agaw-awid. Idi la malumaan na ladaw. Ha? Sipsiputan nyo ni daddy, auntie? Saan magkit di? Ngambas tamalum. Kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman, rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni daddy, auntie. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ah? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, auntie. Sige basang. Mabiit lang ha. Tamangala ah. Nagapwap ka di iha. Itay pa awan ka. Napanag di ta store, mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analada wasimbang pat ni daddy idirabi Anya? Apay ang dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni daddy? Dayta timbagakan ko na, mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni daddy. Kat, anya tinsungbat na? Lipatag ka nun ti saludsot na, mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyuseron aya. Apay ngamin, anala daw ni daddy idirabi mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige nga ron, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manipod na napasama kada kami kani Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon? Nagado alalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Para sa maban ni itang ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda ah. Saan ka man na mapanigi balay da? Agyan kayo mo iti sa balay. Kayat mo asawan. Ore may saak akabit. Ado matikas ta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay ang mga no agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta apag tinagan na iti agayam. Anya ti kayat mo asawan? Asino nga agayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inarumnak ka. Kayat mo matday dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, kat amom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani ka nung sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam ti loko abakla? Saan ka di nga itajay ko na mapanang rugi medya ospital? Wen, bro. Hangam inton sana para rabi iti shift ko. Intaman manan ni Resto Bar. Ngem, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masair tirik na ni Grace. Okay. Mga ramid ta nga ron iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay Resto Bar. Agawid takal pasan ti pangal daw. Masapa kamuten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti maysa kadag iti talkag iti opisina. Okay. Fix schedule ta dayta. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amaladaw nga agawid. Dimit ka aruba mi ani Eddie ti umunag iti resto ba? Adda kadwa na anak katalikod a babae. Atidok ti buok na. Ha? Nagkibindangay munag. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Taamangan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na. Ay,
Idanon ko nga taday to'y kin ni Grace. Aramidan ta ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti duha. Aguray tapay mo't agpamarang taan na sayaan, tapno di da dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tabakla. Addan para bayad iti abang, kaya napay sugar daddy ko. Apay a sugar daddy? Sugar mommy, ah? Apay ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isunton ti bang bayad iti abang ti paggigyan na kakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na, nga agik katakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan ko na. Ika gumaang nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na ka din na. Agbaligi nga ta, ti plano da Adrian kan Sara. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak kan mayat tilinangan dagiti agasawa ada Eddie, amay sa abak ng kan negosyante, kan ti asawa na ani Grace, amay samot a chef cook, iti bukod na restaurant. Iti may sangal daw, inawis ni Leo ni Eddie, iti may sa Aristobar, apag trab-trabahuan da Adrian kan Sara. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas anapauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay ko ma-sugar mami, kat lalaki ba't ni bakla. Isunton ti mang bayad iti abang iti paggigyan na kakwarto. Nalakit di kayat nakmat ni Eddie. Ibagakkan ko na nga gikatakmat dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan ko na. Ika gumaam na artapan ti asawa na. Tapno si kanto ti kayat na ka din na. Masapol nga ro da pagtinulungan ta. No kasano ida ama patenag. Tapno adda pang namnamaan ta. Agroderak man iti pampaturog. Matagayam kong aglaklako iti kasjekay. Agit nga kamidan ta iti pampaturog. Nagkapoy kalakit ni. Ilaok taa iti inumunda no umay lang tumanin. Lukas ta. Kapilitan na makaturog na. Paturugan tanto ida itiin iti asidag. Uy. Maawatan ka gayam. Nalaing ka talaga. Imbag, tanaawatan mo't lang. Ti kayat ko ang mapasamak. Ngam, saan mo na masapol nga aramatong tibaklan? Tamadlawan na kayat na ka. Ngam ni Eddie, ti pangaramatan ta. Tapno agpadada ang makaturog. Kat paturugan ta ida-itiin. Adaawag ti kabsat ko, iha. Masapol ang mapantay di lugar mi. Tanatay ka do ti asawa na. Nabayagan di tayo nagpaspasya rin di Visayas, taadayo. Italaang tanatayan ni Uncle, Mami. Wen nga rod, anak ko. Masapol ang mapantamot. Uray agbatin ti asawam ditoy. Tapno adamot agbati dito'y balay. Uwan Mami. Kasano nga'y tinegosyo na ano umaymat. Imbag kanya, taadalat ta dagiti talkak iji restaurant ko. Itugot ta ni Eden. Nabayag asaan mo't anap na panijay. Uwan Mami. Agri-relakit di, no saan ta nga isurot. Mami, sa dino ka diti papanan nyo kada lola? Papanantayo ko nam iha, ta sumurot ka.
Mapantayo iti lugar ti kabsat na. Natay ka nung amin ti asawa na. Ay, no kasta? Sumagmamanong aldaw tayo ijay, mami? Wan anak, agawid tayon to, inton malpas ang maitabon ni Uncle Toto. Makapasyarak matlaangan ijay lugar da lola. Iso amang isagana ka iti umanay nga arwatam, aging gaadi tayo agawid. Uwan, mami, inak isagana dagiti kasapula. Oy, bro, Sabado ita, ang mga nunalipatam ti schedule ta. Awan ita ti tawid di balay mi. Adda na panandaan na tayan. Natay ti asawa ti kabsat ti katuganga ka babae. Ay, mayat kit di awan parikot. Uray maladaw ka nga agawid. Awan pagdanagam, tawan ti agungat. Ha? Awan agungat ko nam? Sabagay, mabalinta ti mga ni Jay. Santan nga agluto. Agurad talangan iti kananta, mabalinan. Isu ang mapantan. Tapno makasangot tapay dagiti kabarbaro agagayam ta ijay resto bar. Sabagay, italaing aramidak da ito'y. San kunton nga ulitan? Ay na, agkita kami manan iti Prince Charming ko. Alwadam kitdi tamangan no addakat paggastusa madina oras. Ada ka din nagatang mo, jagon ko nam apampaturo. Abda, nakasagaran nga usarin tayo ton umay lang iti padpadaanan ta. Sabado inton bigat, saan ka di? Day tati aldaw, akanayon da ngayon umay. Aywan, maaramat tamatlangan tinsaganak, kat sapay kumatagbali kita. No, agbali kita. Aramidik ti amin, tapno matagikwak ni Eddie, nga oray adnan asawa na. Kamnay, di kan tumat mangliplipat no si kanton tibak ng loka. Saan ko pulo sa malipatan ti gayem ko, kan partner ko iti kalukwan anya. Ha? Anya kalukwan? Nagsingputak tupay. Nasingsing patakpay, kunamsa. Anya ka diti order you, tay nakalaan, Mr. Handsome Boy? Kas iti sigod nga order mi, Miss Beautiful. Mabalin ka diti makisango kada kayo nga uminom? Wala, Miss. Nalaing ka kadi nga uminom? Saan man? No lang, ada mga awis kada kami. Sige nga, Rod. Makisango kayo. Tapno adu tayo nga uminom. Okay, you're the boss. Bro, huray kaskasan mo. Napintas mo't dahit a waitress niya. When met, bro? Napintas met ti loka. Medyo mabayagan tayo gayam dito'y iha. Taurayan da pa'y ti anak na nga agapu iti abroad. Uray ko mano asidag. Taagawid tayo pa'y. Sa tayon to agsubli, mami. Ano sad tayo pa'y basit ti agyan dito'y iha? Italaan mo't na ito'y. Mabayag tumanan asaan tayo ang makaumay dito'y. Anya pa'y ngay, no di kasta, mami. Sapay, awan ti signal dito a lugar. Day tabot ti parikot dito'y. Masapol amapan ka pa ijay ili. Ijay tayan ti signal. Masadutak mo tamag na, mami. Adayo pa'y ti pagnaan. Sakbay ang makalugan ngagpaili. Day ta ti may sapim manawan mi dito'y kanidadi yu idi. Daksang gasat. Tanasapa mo't ni daddy apim musay. Gapu iti sakit na. Imbag lakit din ta bakasyon ita. Ado ko matilangan ko, mami. Wen nga rod, anak. Masikuranak dito'y. Awan serbi ti cellphone ko. Wen nga rod. Masadutak mo tamag na. Adayo ti mapagna sakbay ang makalugan ang mapan ili. Tapno makatext wenno makaawag laang. Umunatan samet nga gawid, mami. Agbati pa'y laang ni Lola no kayat na. Ha? Sige. Kasaritak ni Lola. No anya ti kunana. Ibagam mami. Masikuranak at talaga dito'y. Awan pa'y signal.
Adda tayo iti kabambantayan. Cheers, kakadwa. Naragsak gayam, nagsasango tayong uminom. Ay nak, kanayon na maulit daytoy. Uy na, mayat kayo nga nakainom adwaket. Yung nakapsot samot na uminom ti kadwa tayo. Nagdumog mo tayo. Ha? Ay na, saan nga anarwam day ta nga uminom? Inawis ko lang amin. Tulungan tayo, taipan tayo ijayin. Ada kwarto ijaya pagturugan na. Ha? Ay mo na niya. O sige, tulungan tayo man nga rutigayam ko. Tayo talaga yan. Tulungan tayo, tagayam tayo kat nga raw. Sige, tayo nakitaan. No ayan tinapintas abakan ti akwarto ijayin. Ado ngamin tinakitak a guest, anapan ijayin. Turista samad dagi jay. Sige nga ron, ipan tayo. Leo, sa labayan tayo pantay tiin. Sige, kakadwa. Sa labayan yun, tasurutan da. Sino ti kadwak iti kama? Apay alamong lamuak. Nakariing ka matgaya man, my love. My love? Apay nga inawagan ak iti my love. Si Kamat, bartak mo kadila ang tinaramid mo kanya, kabayatan nga inawagan nak iti my love. Ti amok ni Grace ti kadwak. Grace gayam tinagan ti asawan. Awan na nyaman na kanyak. Basta ikanak iti oras mo. Kayat mo asawan. Mayat ka nga balin akiridak. No lakit di ada pa nagayat mo kanyak. Apay kit din na saan. Ay ayatan ka ngamin. Uray, makibingbingayak lang iti ayat mo. Bayadak langan ti inaramid ko kan ka. Kat lipatin tanti amin. Sana mabalin, Eddie. Jak lakit di kayat. Jak kabala na mapukaw ka. Ngam amumat nga ada asawak. Diyan nga rod ko na kun. Uray basit la panagayat ti bingay mo kanyak. Anong sak? Kasta ti panagayat ko kan ka. Anya da ito'y anaramid ko. Sigurado lakit di amasaktan ti asawak. Numaamuan na ti amin. Aglidayak lakit di ti kasta unay no panawan na. Diyay ko na kun. Ure basit la panagayat mo. Anusak, gaputa ay ayatan ka. Apay kasta unay ti pan nakariribok mo, bro. Mariribukan ako na eh. Jack, amo na ibagakin ka da ito yung no saan. Amo kung ti parikot mo. Nakitak amay may sa akwarto tinagturugan nyo kani Sarah. Kasano numaamo ni Grace? Sigurado laki di ama sa tirik nana. Sino kumatimangi danon? Madanagan bro. Saan ka di nga awan dakes apalimad adi sumungaw? Ay na. Saan kumaati masakbayan, amabayag pa'y amapasamak ti pagdanagam. No di kat ti agdam hati sangwam. Saan ka asimurot ijay na pananda, Grace? Saan ka di, Manong? Sana kasi murot, tas sana mabali na panawak ti negosyo kading. Kasta ka di? Pati ka di, Rabi? Kat agyan ka ijay ayan ti negosyo? Apay nadamag mo pa'y ti kasta? Nadamag ko lang, mat. Kasaan ka ngamin asumang sangpet, Manong? Amo ka din ni Grace date na? Anya ko matiam muna. Kan, anya ka di ti sasawal mon? Si kalaan ti makaam mo. Saan ka di, Manong? Sa dinong ay ti pagturturugam no awan ni Grace. Diyak mo ti bagbagam. Ala, inakpay. Adda importante apapanak. Kasla adda karkar na kini Manong Eddie. Kayat ko aduktanan ti amin. Apay asaan nga agaw awid dito.
Apan nagtrabaho dagiti duha. Masigurado kung may tumanan ni Leo. Ang kasano ka? Umay ka di manan ni Edim? Madlaw nga ay ayatan na unay dadya Grace. Imbaga na abayadan na kanulaan. Talipatan min ti amin. Saan mo nga ipalubos Ibagam ka di. Ano panawan na ka? Ibagam ka ni Grace ti relasyon nyo. Mayat ti imbagam. But nga. Tapno di na isina. Nang rona, pakasla nagbungat inaramid kanyat ni Jack. Ibagam ka di ka ni Eddie. Nga iso ti ama. Tapno adan to sustento nga itidnakin ka no madaron ti tiyempo. Mayat talaga amin asingasing mo. Aramatam ka di ti utak mo. Tapno nasaya atot masakbayam. Bayam, tainton adan makabulan. Agpakita ak iti doktor. Nung mapanagnaga na masikugang, ibagak ka ni Eddie nga iso ti ama. Naitamang ti kayat ko ka. Amo nga aramatan ti utak mo. Agawitan mami. Agpakuyog ta kadagiti kasinsin ko. Taumunatan ijay lugar tayo. O sige anak, agpaitulod ta nga rod. Tadyak unay masurutan ti dalan a bumabay ti bantay. Wan mami. Itulod dan tumat ni Lola inton agawid. Takayat na pa'y mo ti agbati ditoy. O sige nga rod anak, isagana mo dagiti gamit mo. Kailiw kumatan ni Daddy, mami. Oray siya, kailiw kumatan. Kaasimot nga agmay-may sana bati iji balay tayo. Masurpresa lakit di, mami. Di na namnamaan na sumangpot ta. Sigurado lakit di, akanayon na taasagsagaan a sumangpot. Bro, agawid akpay. Taynak agsukat, sakbay ang mapanak iji ospital. Uray siyak, bro. Inakbiti di balay. Nasapa pa'y mat. Jack nakapag-shower dito'y in. Tawan pagsukatak. Ay, day tangarod kat. Ay, inton na minsan. Mangitugot talangan iti pagsukatan ta. Tapnos antan nga agawid. Kat, kasanon tinagsukatan ta? Ibati ta ka di dito'y in? Ay, una. Ala, agawid kan. Taagawid akmaten. Inton Sabadon tumanen, bro. Dito'y tamanen amaturog, kan ag happy-happy. Ariglado, Kaano nga ta sumangpet da Grace kanti anak mi? Mailiwak pa ikit din kadakwadan. May kawak ngagmay-may sa dito'y balay. Nakaarami dak lakit nga rod iti sana may parbang. Ibatik pa'y dagiti badok iti rabaw ti kama. Tainak pa'y shower. Sakbay ang mapanak iti opisina. Datan dito'y balay, mami. I-charge ko ti cellphone ko, tawagak ni Daddy. Saan mo pa'y ngaawagan ni Daddy? Tapno masurpresa inton sumangpet. Mailiwak nga minan ka ni Daddy, mami. Nukas tati ko na. Oh, di iso ti masurot. Good girl. Sige, ingka pa ije kwartom. Tamapanak mat ije kwartom ika ni Daddy. Okay, mami. Ay. Nagadumutan alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang dagito'y alupot. Alag ida taipan ko iti laundry room. Ni, apay ngay asabali abang banglo ti masayop ko kadagiti dadto makawas na. Ha? Adalama ti lipstick iti bado na. Adda nga tamaduktalan ni Grace iti daytagon daway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nabayagan da Grace ijay Visayas. Iti kaawanda iti balayda. Napasamak ti San Arumbeng kada Eddie ken Sara. Nagpakpakasi ni Sara asaan kuman apampanawan ni Eddie. Nadanon nga rod ti isasangpat da Grace iti balayda. Kat naklaat da ito'y iti nakita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagado alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang amin dagiti alupot. Alag ida, taipan ko iti laundry room. Apaya sa bali ti masayop ko nga angot ti bangbanglo. Ha? Adda pa'y lama ti lipstick iti bato na. Jack naka-grocery. Isolakwanak man iti sabon mo, Olive. Adda ka matgaya man, Grace. Medyo nabayagan kayo itinapalan nyo, ah. Nabati pa'y ket din ni Mami ijay, ah. Taurayon da pa'y ti kanakan na nga agapo ijay abroad. Ayun, gayam. Adda ka di pagturugan ni Manong Eddie ijay opisina na? Ha? Apa yan na damag mo dayta? Iso siguro ti pagturturugan na idiawan kayo. Ha? Apay? Man-mano ka di idi nga agawid? Wanmat. No daddo makat bigaten no lumabas ti kotse na ditoy. Inton kwan, mapanmanen. Mapan ka di agsukat no agawid. Ado ti lupot na itirabaw ti Katre. Oh, Grace, naikulang kamatan. Ha? Oh, at iti sabon agat-gatangam. Ngamni saan mo kung mga idandanon kin nila kayo mo ti imbagakan ka, tapno dinak ungtan. Nalpasan ti Jutik. Mabalin ka di ama pantamanan iti resto bar? Ngam, saan mo't asabado ita? Uray saan asabado? No kayat ta, mabalin latamat. Sabagay. Kaya't kumatama kasarita na imbag ni Sara. Imawag ngamin itay. Kat imbaga na nga da kano importante nga ibaga na kanyak. Matlagayam. No anyaman day ta nga importante nga ibaga na. Mabalin ka di amaamwak tumet? At dayamat may sekreto ken ka. Anya nga tat ibaga na ken ka. Wala. Agrubot ka nga ruden tamapantan ijeris to bar. Kalpasan na. Ijay in tumanan ti pagturugan ta. Okay, mapantang nga ruden. Anya ka diti ko na mga importante nga ibagan, Sara. Nagapuak iti Dr. Eddie Calman. Imbaga ti doktora masikugak. Kawatan ang nagbunga at gusto inaramid ta. Anya? Addan to anak ta? Rumbang kumamaragsakan ka, saan ka di? Nakaragragsakan, tadanton anak ta. Kasano ita dayto yan? Kasano ni Grace kanti anak mi? Di mo kumapakariribukan ti mabalin ang mapasamak. Ti importante, addan anak ta. Kastoy nga ro ti aramiden ta, numasikog ka. San arumbeng nga agtrabaho ka pa dito resto bar? Kasano nga, itigatang ko kadagiti masapsapol ko. No saan ako nga agtrabaho. Mangalak iti apartment apagyanam. Pasaray umay kabisitaan iti apartment nga alaag apagyanam. Ay, ano pagkaragsakam ha? Nangabak ka ka diti pinustaan? Dati mauding daw ko dito yung resto bar. Agyanak pa yan iti apartment, amangura iti panagdakkel ti tiyan ko. Apartment, kunam? Imbaga ka ni Eddie masikugak. Imbaga na sumardang ako nga agtrabaho dito yung resto bar. Iyalaan na pa iti apartment. Nagasat kang gayam. Agsweldo tayon inton malam. Agpakana ka kanin ka ni boss? Wen, madamdama,
Umaynak dagasan ni Eddie dito eh. Itulod na, ija apartment ko. Okat, mamati ka di nga anak nga ti sikog mo? Iso nga ron apa ikatanak dito yung resto bar. Takaasi ka no, ti agbalin nga anak mi. Mapanta ka din, iti apartment ako nam, Eddie. Wen, ijay ka nga gen. Masapul nga nadam ti bagim. Tapno na salon at to ti anak ta. Kasano, dagiti aramatan ijay. Dagiti alikaman, ti kayat ko asawan. Saan mo napagparikutan neta? Ang dami ni Jayan. Kayat mo asawan? Nakagatang kan? Wen, anda inawagak ka nang i-deliver ka dagiti amin agamit iti kusina kan salas. Ikang kalangan iti igatang mo kadagiti kasapulan pa eh. Thank you very much, honey. Ay, ayatan ka una eh. Intang Ruden, tapno makitam ti apartment. Magagana naklakat nga ron ang makakita iti bagbagam nga apartment. Nagpintasan, honey. Itakla nga mapadasan ti agyan iti apartment. Kwarto lang ti abanga kapag giganan mi. Ita, apartment. Nalawa pa iti sala. Bukod a kwarto. Kusina kan aminan. Basit lang da ita, nagpaay iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Eddie. Ikarik apag serbian ka iti amin a puso. Ala, mapanta ni di kusina. Tapno makitam dagiti gamit ijay. Okay, mapantan, honey. Wow! Nagpintasan! Kursunadak ti Maris ti Ref a ginatang mo. Green? Paboritong amaris ti green. Nasayat mo ta magustuhan ti ginatang ko aparaken ka. Hello, darling. Ayan mo ka di, Grace. Malaman Apay adi ka pa'y nagawid, darling. Ayan mo ka di. Ay? Adda kayo ka din dito yung lugar tayo? Saan ka kuman nga awagan? Tapno ma-surprise ka inton sumangpot ka. Ngam di ka matla agawid din. Maturog ka di, iti imbaga ni Olive a pagturturugan. Ha? Saan, darling? Diya ka mo nga da kayon. Urayan da ka. Umaya kon. Asino ti mawag? Tagdardaras ka matapumanaw, honey. Ni Grace, si Mang Peddan. Masapol nga agawid akon. Ayan nga iti kunam nga ibatim apara iti kusina. Mabit lang ta ibatik. Tay nakon. Inton bigat ka nga agawid, honey. May sak dito inton rabi. Saan mabalin ang maturugak dito eh? Tas si Mang Pedgaya man da Grace. Kabutang mo ka din ni Grace, honey. Saan ko akabuteng? Ala, ditakan. Mapanakon. Pimanawan ni Eddie. Madlaw nga ay ayatan na launay ti agnagan iti Grace. Nga, sana mabalinday ito eh. Masapol nga artapak dayjay ag Grace. Tapno siyak ti ituloy na akas asawa na. Makita no asino tinalalaing. Masapol asyak ti mang tagikwa ni Eddie kanti kinabak nang na. Nagmayat daytoy ayan ko nga apartment. Ni Adrian. Hello, Adrian? Nakaawag ka man? Ay, loka. Di ka mo't agipadamagan. No kasanot ti agyan iti apartment. Enjoy kayo kadi kundi Eddie? Nakatugawak anak kadikwatro iti nalamuyot a sofa. Angan, masurunak? Ta inawagan ti agnagan iti Grace ni Eddie kat nagdardaras a rimuar. Kaya't maasawan, pimanawan dita? As in, agmay-may saka iti apartment mo? Kasta nga rod, no saan ko mga imawag ti bruha, kadwak ko maita ni Eddie. Anya nga rod, kat bumulbulod ka laang. Sana balik, ta adda ka dita apartment mo. Masiguradok a kompleto kay ti appliances dita. Wan matkit di? Ang masayang, ta saan asyak tinagbalin nga asawa ni Eddie.
Siya kumatibak nang, saan kat aday jay agrees? Naggapom ka di, darling. No saan ka nga inawagan? Saan ka kumapaya si Mangpet? Saan man, darling? Adala ngamin impa-repair ko itilugan. Naimbag ta nakaawid kayon. Mailiw ako na yan kada kayo. Kasta kami mat iti anak mo. Mailiw kami kan ka. Iso a pinanawan mi pa ni Mami iji Visayas. Sumaro nun tulaangan. Kumusta mo tinapanan nyo, Ijay? Daddy, nasulinak ijay. Awan pa'y signal. Diyak pa'y makaayayam iti cellphone. Di ka pa'y maawagan. Boring ijay. Ngam kasjay ti biyag mi di ubing kami pa'y. Awan ti cellphone, iso ati ay ayam mi kat patentero. Sigking, linnemangan ken anya pa'y dita asan a cellphone. Iso ti ay ayam da ijay, Daddy. At dapat di kugtaran da tilata. Inton maitapis, mapanpidoten ti maysa. Sakbay ang mapanagbirok iti kadwana ang naglamang. Kasjay kami di ubing kami, anak. Ita, panay cellphone lang ang tigam dagiti ubing. Apay nga dalam mati lipstick iti polong. At dapay sa bali abang banglo na sayup ko kadagiti dagduma abadong. Lipstick? Amang ano tayo nadungpar ko a babae di magmagnaak. Amang ano na isagid ti rupa na itibadok. Kasta ka di. Sige, nakasaganan ti lamisaan. Intay manganan, kalpasan na makasukat ka. Sigurado man na mabsugak ita. Tadan tinalaing agluto iti naimas amakan. No saan ka lang ay ayatan, saan akon nagluto, tanabanugak iti biyahe. Kayat ko lang amin amabsog ti asawa. Agyaman darling. Kailiw ka, ken tinaimas alutom. Saan ka kadimot lang ang nagaramid iti may kaniwas? Kabayatan nga awan kami kani Eden? Anya ko maamay kaniwas, darling. Ala, intayo kat manganen. Tani, mabisina kon. Hello, Lola. Adda ka kadidita ili, ta nakaawag ka? Wan, apo. Intuludak dito'y ili, taumayak ba't tandita? Mapan kayo ka din ije pantalan, Lola? Wan, apo. I-text ko no niya nga oras ka agrubot ti pagluganak. Wan, Lola. I-text siyo no makadanon kayo manan iti pantalan. Kan, no aglugan kayo iti bus. Wan, apo. Ibagam ka ni Mami, tasabtandak to, wan? Wan, Lola. Ibagak to ka ni Mami, tas sumabat kami to ije terminal ti bus. Wan man nga rod, apo. Sige nga rodin, Lola. Bye! Nagpintas mo't ngagpaiso na ito apartment mo, friend. Naglawa. Maragsakan ak unay, tanamati ni Eddie nga iso ti amati si Kugko. Nagswerte ka. Ako ka. Makitkitam ka rin pa na dyan nga amat ni sikog mo. Uray saan ko na makitkita? Awan tumatlat sirbi na tao. Manglilipot. Imbaga, tada ni Eddie amang itak dari ti inaramid ti langgong. O dapay apartment mo adi na oras. Kompleto pa iti appliances. Iso saan ko apaluspusan tinaimbag agasat ko iti sidong ni Eddie. Bongga nagpaiso tinasaraka mapagbakasan. Aginggat kaano nga tada ito. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nungay maduktalan niya asawa na, kat idarum na kayo. Kulong kipagtungpalan niyo. Adaman damagak, Grace. Dinamag mo ka din kin ni Manong Eddie no nagturturugan na idiawan ka? Amang ano iti bakante a kwarto iti opisina na. Adapay dakkel a sofa ijay ang mabalin na apagidaan no kayat na. Kasta ka di? Ay, kasla ngamin addam adi ngagparparik na kanyak. Anya ko madaytang agparparik na kan ka? Narigat ngamin ti agsasaong. Amangan no agkibaltang ti atap ko. Kasladamot atap ko a palso mapaspasamak.
No si ka ti pagaramidan ti asawam iti may kaniwas. Anya ti ramidam? Anya, may kaniwas ti kayat mo asawan. Kas kumay ti agbabae. Apay ko mga agbabae, kat sa anak mat nga agkurkurang kan kwa na. Imposible, ama pasamak dayta, Olive. Ring-aring ti cellphone ni Eddie. Adan sapay lang iji banyo. Mami, nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na. Napan ka din iti opisina? Ada pa iji banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan nyo ano, anya day ta, Mami. Amang ano, emergency. Anya nga ta, ti makita ni Grace iti cellphone ni Eddie. Papagayam, di uliwaya na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Reputaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti saan ang mauray ni Grace ni Eddie nga agawid. Inawagan na nga rod ti asawa na, kat nagawid nga rod ni Eddie. Iti panaglabas ti aldaw, saan ang mauray ni Sarah ni Eddie asumarungkar. Isu nga in text na dayton. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na, Mami. Napan ka din iti opisina? Adan sapay iji banyo, anak. Kitaan ng tulangan inton madamdama. Kitaan yun ano, anya dayta, Mami. Amang ano, emergency. Adapin nga tayo iji banyo. Jakmat na nga ganagandar tilugan na. Inakitaan no at dapat tilugan iti garahe. O, sige, anak. Ay. Mami, awan mat. O, sige, anak. Kitaot man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino da ito'y? Ayat ka din ni Eddie. Apay nga dakan ka ti cellphone na. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Edad mo kan kuha na ti cellphone na. Ada ibaga. Awan dito'y ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka diya mabalin nga ibagam kanya? Taidanon kulatan kan kuha na? Mailiwakon kan kuha na. Ngam di matlag pakitan. Asino ka? Apay akailiw mo ti asawak? Asawa ta adwa ko na. Bye. Anya? Asino dyan mawag, Mami? Apay ana ikulang kayo. Sino day chay? Apay akas chay timbaga na. Pudno nga ta. Ti anya, Mami? Mapan ka pa iji kwartom, anak. Ibagam ka ni Lolam, taumay dito eh. Wan, Mami. Adan sa ni Lola iji kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga ta dito eh. Manulaang alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kaskala na tukawan iti ulag. Adda, imawag a babae, Mami. Dinamag ko no asino. Kat, kuna na nga, asawa ka numot ni Eddie. Anya? Saan nga taarong number? Wano, agban na ti imawag? Imposible, Mami. Diyak maawat alukunak ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amuno anya ti pudno? Pankampay nga umuna. Kitaat manan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha.
Ada text nga agpay sa tiagnagat ti Sara. Basaot man. Hello, Han. Di ka matla umayan dito apartment. Agmay sa akanayon dito ay. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik samot ti cellphone ko ijay balay. Awan mo't iti bulsak. Amangan mo't no adda ijay bag mo? Kinita kat awan. Panagkunak kat nabatik ijay balay. Ay na. Ikararag mula angin. Asapay la kumatasan nga umawag. Wano ag-text ni Sara. Ay noon, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a-text ni Sara. Saan ang mabalin? Kat, anya pa'y lang ter aramidem ngay. Ingkalayan na. Siging Rod. Panawan kan. Tay nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kadi. Gapo itinabati ma cellphone mo. Anya tinagkurangakan ka, Eddie. Inaramid ko mat amin ti ko na. Apay nga insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod! Napod nang ayayatan na. Apay nga rod nga adda Sara iti biyag mo. Saan ko nga ayayatan ni Sara? Patyan na kuma. Hindi nakarakupan, hudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa'y di kurang. Pakawanan na kuma, darling. Siga ti ayayatek. Inayat kay tinapod no. Nagtalaga kiti kasta unay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalaga. Manglilipot ka. Anya ti aramidek. Tapno mapakawan naklay. Pangasim tay bagam. Aramidek amin yung bagam. Promise. Aramidek. Saan ka pa'y nagpagpakita kanyak? Takas labom takti baro kung ko makakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay akas kalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutag tinasakit mo. Apay nga imawag ka iti balay. Apay nga imbagam kini Grace ti amin. Adamat karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka, ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan ka ti ayat ko, honey? Ay ayatan ka nga min. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta? Apay nga rod, anaturog kay ti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayatan? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Mistress nakmat. Iti sumagmamano abulan na panagdan nata. Inayat ka iti kasta unay. Ay ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laengan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sara. Itaman pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapong tutunay. Pinataray na ti kotse na. Nagpartak, ti pa nagpataray na. Ay na. Ay sus, kas dyan na dayjay no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakid di manen. Anya ti aramiden ta. Ang mga numadisgrasya. Ay, sapay awan ti dengdenggan na dayjay no makapungtot. Ay, delikadon sa anya ngamin ti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat ka nakabasa iti text ko. Hala ka! Apay nga inaramid mo dayta. Ay, delikado nga roden Sigurado nga addasaan anasaya at amapasamak. Ay, sigan tumat ngamin. Tilay nararamid mo. Hello, Grace. Adda ka didita ni Eddie? Adda ka di amo maipapan ka da Eddie kan Sara.
Aha. Ay, Grace. Sikat ti ayatan ti asawan. Nupudno nga ayatan nak. Di na kumain sukat. Ay nga, saan ko maakasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray day jay itinapartak, nukas di makapungtot. Ada ka di maaramidan tayo. Nukasta ti aramidan na. Ay na, madanagan na klaunay. Kaasimat ni Eddie. Asino ita ti nakakaasi? Iso anang lipot. Wano siyak ang naliputan. Ha? Ay, hindi ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdam kat adan iji ospital ti asawam. Ay, pakawanam kuman, Grace. Apa ngayon may kaditeris to bar? Dakkelan ti tiyan mo. Ningamin, Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Imay di apartment ang makapungpungtot. Amo ka di ti asawa natin, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good. Masiguradok na outside ako lambo. Iso anak pa ni di apartment. Orayon, masiguradok na agsubli di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kasta nga ta? Agawidak nga rudan. Tapno addaak ti jay apartment no mapan jay. Rumbag lang. Ala, agawit kan. May kakit dito yan. Uy, adda aksidente kano iti downtown. Uy, inyig dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Ni Eddie na itoy. Ado ti sugat na. Ay na. Grabe, tinapasama kan kwa na. Patayo ni Jasiyo. 50-50 ti pasyente. Wendok! Hello, asino ka di daytoy? Hello, tita. Nilayo da itoy. Ibagam kumakan ni Grace ang aksidente ni Eddie. Serious ita. Aday di silid na, sana rumrumwar. Sangit a sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Tita, ladingitak ti mapaspasamak kada kwada. Ada ka di amom iti mapaspasamak? Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Tita. Sige, tita. Pakibagayulatan ka ni Grace. Bye. Ha? Diyak ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang tisakit tinakam na. Anya ka din da ito ang mapaspasamak kada kayo, Eddie. Uy, na-aksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Uy, kaasimat. Uy, adan samat basol ko itinapasamak. Uy, siyang gamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti resto bar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, gayam. Awagak ni Sarah. Tapno isulangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito ruwar ti ospital. Tawan signal iti uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU. Anya? Serious ko nam? Anya tinapasamak? Na-aksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kwa na. Sige, itamat lang. Umayak dito ospital. Sige, agyaman nak. Awan pa'y ngamin pulos turog ko. Okay, mabitak lang. Madamdama, addaak ditan, Leo. Apay adi ka mangmangan, mami. Kasano no adama di ang mapasamakan ka. Kasano akton, mami. Diyak ka ba ulan no awan ka, mami. Ala, ingka mga anak. Bayanak lang ditoy. Diyak kayat mo ti mangan o di ka mangan, mami. Umay kan ata mangantan. Please, mami. Manganta ko man, tamabisina kon.
Oo, sige. Saan arumbang mairaman ka mabisinan? Saan arumbang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka di parikutyo. Ayan ni daddy. Adan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Diyak maawatan, mami. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Tasumragak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamatlaangan, iha. Napanunot ka mamin ti anak ko, mami. Kasi ang mairaman. Husto ta ko nam, iha. Hanya nga rod, at daditaan, saan mo na maibabawi na kiti pasamak? Nagsakit namin na panunutan, mami. Napudno akan ko na. Ngam di nakgayam kap-kap na kan. Nagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar. Imawag ni Leo. Adda ka no di ospital ni Eddie. Na aksidente ka no. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day di babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Kasta ka di, mami. Nalabit nga dangarudan ijay ti kabit na amang banbantay kan kwa na. Agtrabaho akit di, para iti anak ni. Bay ak idaadway di ospital. Namang mangangnak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat matan ti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abunga ti pan naka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Nga namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta? Agbalin ka di abaldado? Uy, saan tayo pa ama ibaga? Ang depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ti mapasamak intun makapuot? Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Uy, tapay nga dadanag mo ako nam. Si kamat ti masabat ko, Leo. Kumusta ni Eddie? Oh, critical pa lang ti kasasaad na. Kung matos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag ti bagina? Nalabit nga da iti utak. Nakaro ngamin ti pan nakadangran na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta? Uy, day tangaro ti pagdandanagag. Sapay lang kumata malasatan na. Anya ka di ti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot? Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. No anya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa biglaen? O sige, inakpay iti ayan ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie? Sa dinutayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. Adday ti ima. Agong anya dagitoy. Apay, asaan ang mabigbig ni Eddie, ni Sarah? Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insura para itiradyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Di napalabas, napartak ti panagmaneho ni Eddie. Agapuanan ti pan naka-aksidente na. Intaray da nga ron iti ospital, kat critical ti kasasaad na. Inyawag nga ron ni Leo ken ni Grace, ngam ni Nana Helen ti nakasumbat. Imbaga nga ron ni Nana Helen at ti babae na ti awagan na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw a panagtalay na ad ni Eddie iti ospital. Nakapuot matlangan daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napuluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Leo, nagmulagat ni Eddie. Oh, saan tayo pabiglaan? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie. Sa dino ti ayan ko. Apay nga do tinakawayat kanya ka. Aday ti ima. Iti agong. Anya dagitoy. Senyales na mayatan ti pasyente. Malasatan na ni patay. Leo, itad mo nagtiin resetak. Ay na, wandok, kit agyaman na. Mapanta ka din ni restaurant, Mami? Wan anak, masapul nga agtrabaho ak para kan ka. Masapul asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayan. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanan iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kayat ko ang makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag ka matlaan kan kwa na. Saan ka kadi napatagkan kwa na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jackpot yan. Uray siyak. Saan ko matapat yan? Ngam naaramid naan. Apay adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Kuna ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia? Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamak. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia kat awan malagip na? Ay na, anterograde laang nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Maagasan tupay nga tadayta nga anterograde amnesia? Saan tayo nga amuno kaano? Depende dahi ta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda makarecover. Adamat saan? Apay ajak meten makitkita ni Dadim. Adan sa kano iti sidong ti sabali, auntie. Anya? Adan iti sidong ti sabali ko nam? Ay, di ka maawatan nga ubing. Uray siya, auntie. Diyak na't maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni Mami. Nagsingput ni Dadim. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malatiw, auntie. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam to kin ni Mami no anya dayta basang. Ay, gumatangak iti sabon, auntie. Aglaba ka no ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadim basang? Nabayag mo't basiton. Ngam, saan ko abinilang numanong aldaw? Mangan bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat timangan. Kailiw ko ni Grace. Ay, saan mo ka di talaga ang malagip ni Sarah? Sino nga Sarah? Diyay mangibagbaga nga asawak. Awan asawak Sarah. Bro, imbaga ti doktor ang mabalin mo ti agawid. Iawid kan iji apartment mo nga ayan ni Sarah. Apartment? Adda apartment ko? Adda, bro. Ijay kapay, tama siguradok ang nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam. Apay ang nasakit tinakam na kanyak. Ay,
Kwa, bro. Malagip mo ton, wag subli ti lagip mo. Ang may mayat no ijay ka pa ila apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta Leo? Agawid ka din? What? Tulungan na. Ta ijay apartment te pagawidan ni Eddie. Rumbang lang nga ijay. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kumaan na aksidente. Oy na, saan tayo kumanga agpabasol no apay an aksidente? Biktima pa lang ni Grace. No di na pinagdalaw, naliklikan ko matipan naka-aksidente na. Ngam saan namat nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak? Saan ka di? Ngam panunuton tayo no apay a pinapanaw na. Ha? Sige. Doon kong araw doon ti wheelchair. Mapan tayo. O sige. At damat ni Jerwar ti kotsek apang iluganan tayo. Sara, ilutom dagiti namnamaam akayat ni Eddie. Tapno daras umimbag. Apay adina kayat no pakanak. Gatas laang kandanom, di kayat na. Ay, ala. Padasak akasarita ang mangan. Tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ti mang painom. Ngam na siya, di namat kayat. Sa nabali agyanak pa'y dito apartment. Tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamat kit diti may sa abakante a kwarto. Ejay kan nga agyan. No adda jutik, kapilitan asikat ti mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka ang kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi, saan ka di? Jack ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung atang sublikan ka, maawat mo ka di pan? Nalabit asaanan nga agsubli ti sigod apan nagayat ko kan kuana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay, ngam nabayag basitan ajak nakitkita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamat nga dalalaki asaan amapnag iti asawa da. Da ita ti Jack amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay adi ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto na. Kaya nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mo nga mo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di amalagipnak? Sika ka di tinala ni Grace a katulong. Di mo pa mo ti agluto. Sana na imas ti lutom. Anya nga ron ti kayat mo aluto, tapno mangan ka. Sayang ti kinabaknang mo pa kay ranudak no adda mapasamakan ka. Panawanak dito eh. Ingkakat biro kan ni Grace. Mailiwak kan ko na. Adda ka din damag mo no kumustan ti asawa. Padasak to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo iti kankwana. Jack mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Nileyon ton ti pagdamaga. Kasla na kuna na ngamin idi imawag. Critical kano ti kasasaad ti asawam. Ha? Critical ko na yung mami? Apay adi yung baga kanyak critical gayam. Kasano kat di ka matrumrumuar? Sangit ka mat asangit. Apay kasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasla dinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamakin ko na dito eh. Ay, saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli tiga naigay, tiga yem ko. Di ka mawatan. Anya ti kayat mo asawan? Ay,
Amang ano ni Grace ti makatulong kan kuana. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace? Kasta ka ni? Kwa, pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasak ti agpakaasi kan ni Grace asarongkaran na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie, kat agsubli ti pigsana. Ha? Mayat nga tadaytang aramiden? Pangasim ko masara. No napatagmatlaan kan ni Eddie. Aramiden tati amin a remedyo. Tapno lang mangan. Tapno aging bag. O sige, umanugot hak. Ngam dito nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace ti may papan ka ni Eddie? Kasano, no adadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito Ad-adda nga awan magimulak. Ti pagsidaawak. Kasla nagbalin mo tan nga ubing ni Eddie. Resulta ka no ti pan naka-aksidente na. Ininot ka nung agbaliw. Ang kasano nga agbaliw? Katsan mo't nga ron amangan. Nagasat pa lang ni Eddie. Tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasun na iti husto ti gayam na. Bilibak mat nga ron iti dayjay Aleyo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito Nabayag mat basit adi kayong imay dito balay, Leo. Grace, agpagpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang manghan? Dinan kaya timangan. Kaasimat. Si kaakanayon ti sapsapulan na. Saan ka di anapan iti ayan ti kabit na? Idinaksidente. Naaddaan iti anterograde amnesia. Dinan malagip ni Sarah. Di na kamalipatan. Si kalaakanayon ti sapsapulan na. Ay na. Kaslaubing ita iti apartment ko. Sika ti mga asikaso kan kuana? Wan, day tatipod no. Isong agpakpakaasi akan ka, Grace. No kaguram man. Umay mo kumamat pa siyaren. Kan, pakanam barang mangan. Ipagpagapong lakuman kanyak. Panunutag pa'y day nga ibagbagam, Leo. Ano samti mapaniha? Amang ano makonkonsensyan ti asawam. Iso akas jay tinapasamak na. Pakawanam kumakas maysa a Kristiyano. Kaya tsuka di amapanak iti apartment nga ayan na, mami. Masakit di tao. Saan ka no amang mangan? Kasano no ba idalit? Kat maawanan itigasat nga agbyag. Sige, mami. Mapan kami ka ni Eden inton bigat iti apartment nga ayan na. Amo ka mailiw mo ti anak ko iti amana. Dayta ti rumbang iha. Amin a tao, agkamali. Agpipindakawan tayo kuma. Kasta ti kayat ti Diyos. Mayat ti pamakawan no ti tao kat makitam adumawat iti pamakawan, mami. Ngam no saan? Kasano ko maapakawanam? Saan ka di adimbawat kan kay ti pamakawan? Sakbay ana aksidente. Diyakon malagip, mami. Nagsakit ngamin idi tinakam ko. No umay ni Grace dito'y apartment, pakitaan tayo kumay tinasayaat. Da tayo tinakabasol. Isuad da tayo ti agpakumbaba. Para kan ni Eddie agayam tayo. Kaya't nakariti umay no bilang? Kasla imposible nga umay kat nasaktan. Sapay la kumaat umay. Nagpakpakaasi akan kuana. Kasla drama rin ti ama pasamak ah. Purayak man ti sumaruno ama pasamak. Ikararag tayo. Tasapay la kumata umay ni Grace. Leo, imbag man tanaanos ka amak sa asikaso ken kuana. Idinto tagayim mo lang, mate. Ay na, nasaya at agayim ni Eddie. Idi katuturpos ko lang kas nurse. Awan ti aramatek amapan iji abroad. Isu tinang tulong kanyak ang makapan iji abroad.
Nagmayat mo't gaya man tagpautang iti na imbaganakam. Ay nagpaisuday ta. Mangnamnama ka nga isublin to ti apo ti impautang mo ana imbag anakam. No, saan ang maisubli tinang ipautangam? Apay akas na tinagbalinan na. Kumarkaro akas laubing. Ay na, kasta talaga no adda damage ti utak na, gapo iti trauma. Ngam no mataming iti husto, adda posibilidad nga agbaliw mutlaeng. Kasta ka di? Narigat matgayam no maaksidente ti ulo ti tao. Ay napod no na ita. Ado ti mading epekto na no madangran ti ulo. Kaano nga tanga maimbagan? Kasano ang makadawat kan kwa na iti kwarta? Ay, un gayam. Intun madamdama. Padasak manan nga lukuyan ni Grace. Barang mapakan na. Ay na, gatas langan ti papaunag na. Sakbay amangan iti agas na. Awan papanan na no di agkapsot. Tadimat mangan. Saan nyo ka di pa'y anasarakan tayan ni Grace? Padasak amapan kitaan. Ang magtulag ta mangan ka no umay ditoy. Wen, no umay lakit di. Manganak. O sige nga rod bro. Mapanak pa'y nga rod. Saan ka sumangsangpet? No saan mo masarakan ni Grace? Asino lang unay gayta Grace? Di ka kat mangantap no maikat ti walwalting mo? Asino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no umay dayta ibagbagam Grace. Ipulong ka kankwana, intun sumangpet. Malukoy nga tanilayo ni Grace, amapan iti apartment. Papagayam, di uliwayan na dinggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapauluhan. Legal wife, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapauluhan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Asino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no umay dayta ibagbagam Grace. Apay kit dinasan. Ipulong ka kankwana intun sumangpet. Talaga nga dawalwalting na. Di na mo ti sasawan na. Kaano ka nga tama imbagan? Makapasikur! Panawan nak ditoy. Saan ka dumayamudom? Nagalas akitaan. Talaga panawan ka dito'y kwarto. Awan pa'y mat maalakan ka. Mapan ka kadino bigat iti ayan ni Eddie, iha. Diyak nga rod amo, mami. Impagarup ko anaragsak iti sidong tinangisukatan na kanyak. Saan? Taadamot gayam anterograde amnesia na. Kasbay sa Kristiyano, ingkakitaan ti ama ti anak mo. Pakawanem, taamang anuan niya ti mapasamakan ko na iha. Kapilitan amapan kami ka ni Eden, mami. Amok ama iliumatan iti amana. Do apay mat nga minakastoy tinagbanagan ti relasyon niyo nga agasawa. Saan ko napasamak daytoy? No awan tinagloko, mami. Anya nga rod anak ko, adaditan, nalpasan ang napasamak. Patgam ti pakaasi ni Leo kan ka. Oh, sigamat gayam, Adrian. Imay ka din di agnagan ni ti Grace? Di ba'y si mangput ni Leo anapan ng sukon?
Sana nga mo no umaywan no saan. Padamagan nak na niya ti mapasamak ha. No umay wano saan. Di ka agdanag. Sikat yung mo na apang ibagaak, iti mapasamak. Namnamag na ita. Aguray ako mamot dito nga madinsamag. Amangan no saliak lang. Agsubliak ton namalam. Sige lang, Adrian. Sapay ko ma, tamayat ti resulta ti amin. Kat inton maalam ti kinabak nang ni Eddie. Di nakliplipatan ha. Namnamaam day ta, Adrian. Dakkel tinaitulong mo kanyak, tapno matagikwak ni Eddie. Grace, anya ka titi desisyon mo? Umay kakadimat laeng. Daytoy, katapno matulungam ni Eddie nga agimbag. Umay kami ti anak ko. Kailiw ti amana. Saan ko mabalin nga ipaidam kan kwa na ti karbangan na makita ti amana? Ay na, agyaman ak unay, Grace. Intay yung arutin Eden, anak, umay kan. Adan ni Tito Maleo. Umayan, Mami. Kartingam anak ko, agururay ni Tito Maleo. Okay, intayon, Mami. Impagtaimbay kayo para ka ni Eddie. Aramidin tayo ti amin, tapno agimbag ni Eddie. Ayan ni Eddie Leo. Jack mo't makita ditoy. Surutan nak, tamapan tayo iti kwarto na. Aday jay. Sige Leo, sumurot kami ka ni Eden. Sige. Dito iti kwarto na. Eden? Grace? Daddy! Napanan ka di dagiti agin hanana. Napanday ti ayan ni Eddie. Masakit ka no, kat nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasta ka din, nanan? Kaawatan nga ay ayatan na ni Grace no iso ti sapulan na. Nalabi ta kasta balasang ko. Kung ajay kayam ni Eddie, asaan ka nun amangmangan? Kaasimot nga rod ni Manong Eddie, ano kasta, nana? Iso anapan dagiti dua. Dagiti agina. Tama nga no adda kanundakas anapasamak ni Eddie. Apay akas na titsuram, Eddie. Apay ang nagkutong ka. Grace, nagpakita ka matlayan. Binirbiro ka. Ngam di ka masapulan. Napanam. Saan nakapimanaw? Apay ang nagkutong ka. Agluto ak, tamangan kahwan. Sige man nga rod, inayayat ko nga asawa. Agluto ka, tagsasamo tayo amangan. Eden, agyaman na ka, ta nagpakita kayo kanyak. Kailiw kayo unay. Daddy, di ka kadimangmangan? Apay ang nagkutong ka. Sa anak ang makapangan, naawan kayo iti denak. Da kayo kinimamim. Manyay po dita, mangan kayo nga rodwan. Mangan tayo kunam anak ko. Sige, inakarod agluto, tamangan tayo, wen? Alaman nga rod, inayayat ko nga asawa. Leo, ayan ka di ti mabalin ang mailuto. Kita lang di ta kusina. Lukatam la tatirep. Takitaem, noan nga ti mabalin mo nga iluto. Agyaman nak, Leo. Sige, mapanak nga rodon iji kusina. Malagip na ti agina. Ngam di nak malagip. Tingamin antero grade amnesia kat kasta. Di na malagip tinabit apasamak. Ad-adakit di at tinabayag apasamak ti malagip na. Kat, no mabayag nga agsubli ti lagip na iti agdama apasamak. Kasano akon? Diyak amu Tinapatag, kat mangan kuma, tapno daras maimbagan. Mangan nga ta, numalpas nga agluto ni Grace? Kitaan tayuan numangan. Senyales, ang maimbagan adagos. Naluto ka din, Mami. Mabalin ka din napakanin ni Daddy. Wan anak, isagana ta tila misaan. Ibagak mo ka ni Leo, taumaydan ka ni Daddy. Pati ka DJ may sa babae, Mami?
No kayat na ti makisango. Ay, tulungan ka nga rod amang isagana iti lamisaan, mami. Sige anak, taibagak mo tan ka ni Leo nga umaydan. Wen, mami, isagana ko iti lamisaan. Sige, Grace, darling. Mga anak, tamabisinak meten. Amok anai mas tilutom. Mabsugak lakit di ita. Ay na, no kasta kuma iti kalabas. Daras kuma ti panagimbag mo. Arakupan ka pa'y iti nairot. Sakbay ang mga anak. Grace, darling. Sige, darling. Agtugaw ka nga rodan, ha? Tamangan tayon. Wen, darling. Mga anak iti ado. Kalpasan ti panangan tayo. Agawid tayon iti balay tayo, daddy. Ha? Yawid da ko, anak ko? Grace, yawid da ka din? Apay ket din na saan, darling. Kayat mo ka din ti agawid. Kayat ko nagmayatin no agawid tayon. Jack kayat dito eh. Sa anak amakisango anak kwada. Si putak man idaamangan. Di pa na nga ni daddy. Naimas ka din sinuto ni mami. Wen, the best pa lang ni maming. Kaskasan na, among pa'y matimang bolan niya. At pa'y sumot ibagbagak, darling. Ay, Nakaragsak da kitaan. May sana ragsak a pamilya. Ngam, siyak, di nakmalagip. Gapungata ta iso ti legal wife. Legal family. Napsuga kon. Thank you, Grace, darling. Agawid tayo ka din into madamdama. Agawid da ka no. Ay na, bro. Ibag man, tanangan kamatlaangan. Ita, gawis mo, ti panagawid yo. Sapay ko ma, taag tultuloy, ti panagimbag mo, ije balay yo. Awan magsakit ko, bro. Kasano ako ay agawid da. Pasensyakan, no itakala ang amasango. Sika ka din ni Sarah? Ha? When? Masikog kagayam. Ngaminto naganak ka, ipa-DNA tayo ti ubing. Nupod numot lang ang aputot ni Eddie day tasikog mo. Anya? Kasano ko maaputot ko ti sikog day ta katulong? Kat saan ko nga mam mo? Intayo kit din. Agawid tayon. Leo, kasano? Itulod na kami pa'y kadi? Una. Ay na, mangnamnamaak nga umimbag adagos ni Eddie. Tamanganan, ken makita ka naragsak. Umisam ken agkatawa pa yan. Ala, katulong adi na mo ti agluto. Mapan kamin. Agmay saka mati ti apartment. Napanandalayo kan Eddie. Ay, nag-aawidan. Nakitak ti kinaragsak ti pamilya ari nakrakta. Ita, naamiris ko. Asaan siguro ang aksidente ni Eddie no saan ko nga inaguman. No pimanaw dan. Kasanom ti kinabak nang ni Eddie kan day tasikog mo. Kan kasanom ti sustento. Sakbaya pimanaw ni Grace. Imbaga na nga ipa-DNA na kano ti ubingin ton aganakak. Mabalindak nga idarom, no maduktalan da nga inalilaw ko ida. Ha? Kaya't maasawan, saan mo nga ikamat ti sikog mo kan ni Eddie? Kasano, no ipa-DNA ni Grace. Maduktalan ti kinadakas ko. Nasirib mat at talaga na di Grace Anya nga rod, isumat ti legal wife. Isu nga iso ti adan karbangan ka ni Eddie. Adan samot ni Dadim Basang. Wan, auntie. Adda, apay ka di? Asino ngay ginang itulod kan kwa na? Ay, jagayam na nurse, auntie. Iso tinagyanan na. Kabayatan ti pa nagsakit na. Kastagayam. Ay, anya itayan ti gatangam. Lumabas sa klaang, auntie. Ada pa na? Ay, kunak no gumatang ka, Basang. Saan, auntie? O sige, lumabas na ka. Sige. Agim impaki kamay. Sayang ti apartment. Asino ti mang
pagbayad. Awan pagbayad ko. Alangan ang bayadan pa ni Eddie kat dinak malagim. Nagsayangan nga apartment. Nadala pagbayad ko, sublatek ko man. Okay, kasano nagti appliances nga dahi unag? I-text ko ni Leo, ta iso ti makam mo. No agsubli ti lagip ni Eddie. Iso ti mang desisyon, no pangikan na. Pumanaw ka din dito? Saan aron ba nga nadaalag ti may sana ragsak ka pamilya? Naamiris ko, abasol ti mang rakrak iti pamilya, ti akin pamilya. Uy, nakakatats naman. May sakmat na nagpanggap amang dadaal iti daya pamilya. Agawin aklangan ni dyan lugar mi. Bayak ni Eddie nga agsubli iti pamilya na. Ti legal wife na. Kabitak laang. Hello? Sino daytoy? Ni Sarah daytoy. Kaya't ko kumati dumawat iti pamakawan mo. Sakbay a pumanawak dito'y syudad. Kidawag apakawanan na kuma. Pumanaw ka? Papanam? Ijay lugar mi. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sapay kumata mapakawan nak. No ni Apo Diyos kat mamakawan. Sino ako maasaan ang mamakawan iti nakabasol kanya? Agyaman ako na ay numapakawan nak. Ikarik, saan kon nga ulitan ti mangrakrak iti pamilya? Sapay ko ma, tatarabayon na ka ti Diyos iti papanam. Kasta kayo mat amin na panawak dito'y syudad. Agyaman ak iti amin. Sige, kat agan-anad ka. Mayatan tirik na ni Daddy. Makapan pa yan iti opisina. Awan opisina ita, iha. Ingkakiddag palas, tayin tayo agpasyar ka damami. Ha? Intayo agpasyar, Daddy? Nalipatam ka din, nga ita ti anniversary mi ka ni Daddy. Ay! Ita ka di dayjay, Mami? Happy anniversary, Daddy, Mami. Ala, ingkaharod agpalasan. Intayo pa'y makimisa, sakbay ama pantayo agpasyar. Wan, Mami, o sige, inakon. Happy anniversary, darling. I love you. Happy anniversary, Mat, darling. I love you too. Ditan papagayam, tinagibusan, teserye tayo italawas anapauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.